dushimye Imana kuba muri iki kibanza kandi dushimye ikaze muduhaye, dushimye kongera kubonana, dushimye Imana twese, dushimye Imana yaduhaye aka kanya. Imana Data wa twese habwe icubahiro. Tugende dusome ijambo ry'Imana Nikete Paulo yandikiye Abaroma igice ni ca gatatu murongo wa 23. Ndibaza ko mwahageze, ni 3:23. Reka nsabe Pastor Eric adufashe gusoma aya majambo. Kete c'Abaroma bice 3 murongo wa 23 aravuze ngo bose bakoze ibyaha bibashikiye ubwiza bw'Imana. Komeza. Murongo wa 24 wonyene. Atsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Tugende mu cete c'Abikorinto ca kabiri. Igice ni ca gatatu murongo wa 18. Cete ca kabiri c'Abikorinto bice 3 murongo wa 18. Bibiliya iravuze ngo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana k'icirori ubwiza bw'Umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tuja mu bundi, kabahindurwa n'Umwami ariwe Mpwemu. Amen. Arakoze cyane. Ijambo ry'Imana turikomera amashi. Dusomye Bibiliya ijambo ry'Imana kandi dusomye amajambo abiri adasa, ariko ndagerageza kugenda turaba ubudasa bw'ayo majambo ku mpamvu z'uko dukunda kugira intambara z'ibyizerwa cyangwa se uko abantu bizera ibintu. Ndashaka ngo turabe ubudasa buri hagati yo gutsindanishirizwa no kwezwa. Nibyo tugiye kuraba uburyo bikorana n'uburyo bitandukanye, ariko byose tubikeneye kuko hariho abizera. Narivuze ngo reka turebe ubudasa hagati yo gutsindanishirizwa no kukwezwa. Narivuze ngo kwezwa ni uburenganzira, cya gihe twizeye ni uburenganzira
umuntu ahabwa. Haleluya. Tumaze kwihana, tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, nono Imana iradutsindanishiriza, nono tugahabwa uburenganzira bwo guhagarara mu nyonga z'Imana nta rubanza. Ariko rero kwezwa ko ni ikintu kibera indani mu muntu. Murabona uko twicaye hano twese dushobora kuraba no twese tugasanga uduhuzu twamesuye dusa neza, ariko ibiri indani mu mitima ntabwo tuzi. Kandi Imana yarakoze n'ejo narabivuze ku mugoroba, Imana muri buriya buhinga niyo bwenge yarirukwanse itunyegeza mu mitima y'abene data. Iyaba Imana yarahiseruye uwo mwicaranye wakwama wimuka intebe wakwite plasi, ariko Imana data yarakoze muri buriya bwenge bwayo iraduhisha. Turuzi ubu aba bavuye kwiyerekana, hari uwo wavuze avuye Amerika yafashe indege, sinahagera, sinzi niba ari iminsi 3 niba ari ngahe ku ndege, ariko ndazi ko ari kure. Nubwo avuye kure, ariko kure hatazahagerwa n'indege, ni mubwira mu mutima w'umuntu. Aho rero Imana niyo yahisigarije yonyine. Haleluya. Wabasifiwe. Atukuzwe Yesu. Imitima nimuyizane kwa Yesu, n'ivyiyumviro vyose bamukazihinguka, dutarabira umwami wacu. Mukomera amashyi. Imana ishimwe. Narivuze ngo kwezwa ko gutsindanishirizwa ni igikorwa Imana ikora iyo yonyine kugira ngo duhabwe uburenganzira bwo guhagarara mu nyonga zayo nta rubanza tugifise nayo. Ariko kwezwa ni igikorwa, ni kwezwa ni ikintu kibereye ibwina mu mitima. Nicyo bituma bavuga bakavuga bati, mbega umuntu ababarirwa ryari? Umuntu ababarirwa si burya aba yaje hano, oya, yababariwe igihe yababajwe n'ibyaha bye. Kuza hano ni ugushinga intahe y'icyakoretse mu mutima. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Kuko hari uza hano kandi atihari by'ukuri, ari kugira gusa ngo akarme situwasiyo cyangwa keresi kosozizi. Tuzamurire data icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishyirwe hejuru. Umva ko mbabwira, iki kintu cyabanejereje cyane, habe gashitani. Murazi ko nawe amenya ibintu mu buryo butandukanye, ariko ikintu cya reconciliation y'umwana w'Imana n'Imana nawe nyine yarakinyegejwe. Ndababwira impamvu bivuze. Mose yabwiwe kubwira ibuye ngo nirivemo amazi, yaramenyereye gukubita, none Imana iramubwira ngo ntukubita kandi ntutunga, ahubwo urabwira. Ibyo tuba dupfa n'Imana ntimwibaze ngo ni ibintu bihambaye, ni akantu gato gusa. Amen. Ku mpamvu zitanturutseho, Bwana asifiwe. Igituma bivuga birangora cyane kunywa amazi mbere y'abahishengero, noyanywa nicaye hariya, ariko kuba impamvu z'imibiri turagerageza unihangarire rero. Bwana asifiwe. Hanyuma Imana yamubwira ati, rero isezerano naguhaye ryo kwinjira muri Kanani tukigezamo, duga uje ku musozi ije kukwica. Mose arazamuka, Imana iramwica. Niba yakoze amaziko yiwe n'iy'isi n'imva ye niyo izi uko byagenze. Wowe ndashaka gusa nuko dusoma
yaburiye ikiziga cya Mose. Marayika aravuga ati Mana, iyi Satani ni umuhane, kuko nibaza ko igihe Mose yakoze reconciliation n'Imana ye, Satani siho yarari. Nicyo bituma narivuze ngo ukwezwa ko nibwina mu mitima hatagaragara. Kenshi tubikora mu gukanga situation cyangwa gukera situation nziza. Imana ibahereze umugisha. Icya kabiri, gutsindanishirizwa ni birangora ariko ndagerageza. Gutsindanishirizwa icya kabiri ni igikorwa Imana ikora yonyine, nta guterera kuri no kumuntu. Niyo yonyine ibikora mu kudutsindanishiriza. Ariko kwezwa ni igikorwa Imana ikorana n'umuntu. Bakorana ryari? Ni igihe twizeye, ni igihe tuzanye imitima yamenetse ikongera kandi ikashanjagurika. Icyo gihe tuje bisa nkaho dukoranye nayo. Sinzi ko umuntu wanasifiwe. Ni igikorwa gutsindanishirizwa, ni igikorwa cy'Imana yonyine, nta contribution y'umurimo. Ariko gukwezwa ni igikorwa Imana ikorana n'umuntu. Ikorana n'umuntu ryari? Igihe yizeye, igihe azanye umutima wamenetse kandi washajaguritse. Muri icyo gihe ni ngaho Imana ikoranye n'umuntu. Turi kumwe? Icya gatatu, gutsindanishirizwa kuzuye ntikugabanyije, ariko kwezwa ntikuzuye kurabandanya. Turi kumwe? Turi kumwe? Gutsindanishirizwa ikora yonyine, ariko kwezwa turakorana. Hepfo gutsindanishirizwa kuruzuye kuri yo, ariko kwezwa ntikuzuye kurabandanya. Nicyo gituma twaba twikubise imbere yawe, hariho ibyatugoye. Nuko kwiha kwezwa koko kugira gute gushishikara mu buzima bw'umukristo. Igikurikira, gutsindanishirizwa kurangana ku bakristo bose. Iki kiza kinezereza cyane, kurangana ku bakristo bose, uhereye hejuru ukageza hasi. Gutsindanishirizwa kwanje n'ukwawe, ukwemerwa n'Imana kwawe n'ukwaje, ntabwo birutana, ariko birangana. Ariko kwezwa mu bakristo birutana. Asifiwe Yesu, asitukuzwe. Ukwezwa mu bakristo kurarutana. Hari abantu bakunda kwiyeza n'abandi badakunda kwiyeza. Agakora icyaha, akakinywera ku icyaha, akakirira hirya ku manywa, akongera agafungura mu ijoro, akaryama kikimurimo. Umva rero icyo nashaka kuvuga ni iki. Abana data bahagaze muri ijambo ryo gutsindanishirizwa, icyo bahagarara bo baravuga bati gutsindanishirizwa ni uburenganzira umuntu ahabwa iyo yizeye akihana. Hanyuma bakavuga ati kandi n'Imana ikora yonyine. Bakamanuka bakavuga ati kandi ugutsindanishirizwa kuruzuye. Bakamanuka bakavuga ati kandi kurangana kuri twese. None abangaba bakavuga bati ziriya nyigisho zindi bigisha abantu ngo biyeze, ati nukurusha abantu, ati kuko byose Kristo yabirangije hariya mu gutsindanishirizwa n'ubuntu bwawe. None bakavuga bati dutegerezwa guhagarara
gutsindanishirizwa ukwezwa kutarimo. Ariko aho naho ntibafite ukuri, kuko nanone Bibiliya yose iraduhamagarira kubaho ubuzima bw'iyeza. Tuvuge haleluya. Aha rero naho mu kwiyeza, aha naho hari ikindi kibazo. Ibyo ni ibintu nagiye gukura mu abantu tugenda tuganira bijanye n'imyizerere. Muri uku kwiyeza nako rero, abakirisitu bene data twese tugomba ngo umuntu niyizera akihana akazanwa mu rugo rwa data, tukaba tugomba ngo yamagira karaktere z'Imana kuva hasi, ngo yamashushanywa yamasa n'Imana ijana ku ijana ntagasigaye. Ariko ndashaka kubwira ko nabyo harimo kwihenda. Tuvuge haleluya. Iyo bavuga kuri singutinya kuko imafite imba nishingikije ku byanditswe. Pawulo avuga ngo haleluya, aravuga ngo tuva mu bwiza tuja hehe? Tuja mu bundi. Gusa hari igihe turihindura tukavuga ngo ni ukuva ngo kuca mu karu ngo tukaja kuca mara, ngo tukava muri nyakatsi ngo tukaja mu manjaje. Ariko hari igihe uva mu manjaje ugasubira muri nyakatsi. Ubwo ni ubuzima bugenda buhindagurika buri munsi. Ariko si cyo Pawulo yavuze, yavuga kwezwa, yavuga kugenda duhinduka. Umbere ndababwire kwizera tugatsindanishirizwa ni ikintu kiba rimwe ku Mana. Ariko kwezwa nukuvuga ngo gukizwa ni rimwe, ariko guhinduka ni prosesise. Oya tiwokizwa waba wene sabyo. Abarundi bavuga ijambo bakavuga ngo nimba ari Abarundi nimba ari iwacu ntazo nibuka, ariko icyo nzi gusa nuko baza babivuga. Bakavuga bati ngo ntawuvuka ngo yuzure ingoshi. Ndashaka kubwira umva uko tudukizwa tumeze. Nitanze akarorero kugira ngo utaja gusitara, kuko hari bafite ibirato bigufi. No, njawe nitanga akarorero, nje nacuruje kundwara. Nakijijwe meze nk'amayibo uri mw'ibarabara. No, mayibo yakuwe mw'ibarabara akazanwa mu rugo. Ntashika ngo yama byose ari kwiza, arajuka ntakarata. Bakamubwira bati wowe warumenyereye hariya mu bumoyibobo, ariko hano iyo bajutse barakara. Ese uzi agakorogate? Ese agakorogate ni igiki? Korogate ni igiki? Bakamubwira ati ni umuti bashira ku menyo akamera neza. Ati aho sinarimbiza ariko murakoze kubimbwira. Bwaje bashinze ku meza, wakubera amenyereye kurwanira ry'amavoka, babahaye ivoka, urabona ko basimba bose bagafatana bene ahangaha. None bashira imeza ku meza n'abandi bana bagira ngo baramanira cyangwa barakubitayo furushete akaba gufata undi agira ngo iwe n'intambara yo ku meza. None bakamubwira bati humura birahari hano, turya twitonze kandi nibihera turabwira mama twongere, reka guhuba birahari. Biko birahari. Okay, ati ko bihari reka tugeze gahoro. Ati kaje narimenyereye hari. Reka mabwira akantu kaza kantangaza. Umupasitori umwe yatwigishije, twari muri seminari ashinga intahe, aratubwira ngo yakubise umudiyakoni ari pasiteri. No bahurira muri biro, sinzi ibyo batahurije ko, kubera yaravuze ngo yakijijwe ngo akunda kurwana. Ngo aragenda ngo buce ako kantu ngo bareke kumvikana, ngo aje kwireturufa kera yamushikije. Ati
atakirugaruye wa mudamu akoma induru abaririmbyi bari muri repetisiyo baratabara agasa n'ibiki n'intambara ya apostoli na diyakoni ayabandi kofi itarabohoka nuhura nawe aza gukorera igitangaza kandi ni umukirisitu ariko none ndamurasoma Petero yaciye umuntu ugutwi harya byari byanze birashoboka kurya mugabo none ikofi ntiyageze aritindamo cyane ntawe uzi amateka yo cyane ariko nibaza ko atari yoroshe noneho wa mupasitori aravuga ati ngiye gufata amasengesho ninginga Imana inkure mu uyu mwuka w'ikofi aragenda arasenga ngo aje gusenga naratangaye perezida wa korali aragumuka afata ibyuma byose nk'uko twafata ibyuma tukabijana kwa perezida wa korali arabita abantu bakaza baririmba n'amaboko wa mugabo nawe ari mu masengesho ngo buce arataha yatumye kwinjira mu nzu abakristo baririmbye barahageze ati pasitori ni wowe wenda responsable wa hano ni wowe uvuga irya nyuma perezida wa korali ibijuma yarabizi none dukora iki perezida arababwira ati nimugane mumubwire ko ibyuma atari ibya pasitori atari iby'abaririmbyi n'iby'ishengero ryose genda umubwire abiba baragenda baramubwira ngo bamara kumubwira arabibahereza ariko yamavuga ati ejo bundi yakubise umudiyakoni njyewe tuzarwanira mu rusengero ati bari muri biro ariko njyewe ni kuri podium nono kajya gatipe kakaba kazinduka kare kakaba kicara ku ntebe ikurikira iya pasitori hari pasitori akaza n'ibitabo agashyira ku meza nako kicaye hari inyuma yagira ngo arunama gusenga agaca afata ikinuma mu ikoti n'ishati n'isengeri agakwega pasitori yari kusenga agacahumura yareba akabona n'ujya mutipe ati uyu mutipe ashaka ko ibintu bigenda nabi mu ishuri akavuga ati Imana urazi ko bwiza imizi ngusaba ngo ndinde umbahore kuri iki kintu cy'ikofi iminota agasakana agafata ikinuma agakwega none pasitori ntapfa kundeba rero bamuhaye ngo yimuke abantu bavuga ati ese pasitori yabaye ati nawe akihangana yamara bavuga ati nawe pasitori tumuhaye ijambo yagaze yamahagurukana umuvuduko mwinshi akize ibinuma akajana kuri podium agasoma bibiliya akaganira ijambo ry'Imana umvagira ngo ubwire iyo Imana igomba kudukiza Sawuli iduteza Sawuli iyo Imana igomba kudukiza ya ngeso yakugoye ishyira hafi yawe Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen oya ndiwe basengwiri kure iraho hafi yawe kandi usabwa kutayikora kuko ni Sawuli wawe utegerezwa gutsinda turi kumwe hari abantu benshi ije sinakoze mu mafaranga singira na menshi ni bene ya nyirasaza urya muntu aseka cyangwa se atwenga umuntu wakoze muri umufinansi uriya abika amafaranga ngo yakozewe erega nawe nyine ndi wotwenga urya wayisheho kuko nawe nyine ntawe urizi ko woyabika woyatanga akwiye nibyo tubwira ko wowe umubitsi
haleluya ni muba gutanga haleluya gira Bwana asifiwe. No reka mubwire kuri nyihese irimo icigwa runaka ashaka kuvuga tuvuge haleluya icyo gituma nayivuze no ngo buke bamuha poti y'umupasitori ariko ibinuma ari byose aha yavuga ubutumwa ngo yumva ko hamanuka ikintu muri we cy'urukundo kandi gukunda wa muhungu uzi uburya ibinuma umvira amabwire urukundo rusa rwirukana abadayimoni utavuze ku ndimi niba ushaka ko idayimoni iva muri urya wita ko ari umwanzi wawe mukunde numukunda urukundo rwawe rurirukana imhemu mbi iri muri we ariko iyo umwanze ni ukuvuga ngo imhemu yari murimo yakwandukiye sinzi ko umuntu wumvise by'ukuri ni ukuvuga ngo impepo imhemu mbi iri muri we igihe yagutuka cyangwa akakuvuga nabi yarayitaransifeye muri wawe kuko nawe usigaye ukora nkawe ariko tuzamura ibiganza kwa data haleluya ariko umuntu nakwanga uzomukunde urukundo rwawe ruzirukana idayimoni iri muri we aravuga ati ndagukunda cyane kandi abandi ntibari bazi uko ibintu bimaze none yaramuhamagaye yitega ko agiye kumubwira ati sha ugize iminsi warandishe n'ibinuma ariko amubwira ijambo atari yiteguye aramubwira ngo ndagukunda ngo amubwire ngo aramukunda none sinzi uko byageze ariko n'imbaraga z'urukundo yikubita hasi barengeza umuntu bamushyira ahangaha baramusengera ngo ahemuke ngo bamubwire ati wari wishe umuntu n'ibintu ati sinari nabaye yaratubwiye ngo mu bakristo afite beza ngo ni uwo muhungu urya wibaza ko ari mubi cyane imhemu imurimo iyo so niba mwiza gusumba abandi bose icyo harimo akantu ushaka kuvugamo aho harimo ubwenge bw'imana ubwenge bw'imana bwo gutahura uwo muhaye mu rwanda uwo ari we oya si urujya uhaye ubona ahubwo uwo muha mu rwanda yinyegeje inyuma y'urujya ubona iyo yarutahuye banasifiwe iyo utahuye umwanzi intsinzi biba haleluya bibiri iravuga ngo ndagarutse gucirwa mu mwanya mutoya nanditse ndabona ntizirakwiye haracyabuze mu minota sinzi ko ari 15 cyangwa 20 tuvuge haleluya umbere aba bahagaze tugarutse gucirwa aba bahagaze aha mu kwezwa n'aba bahagaze mu gitsindarishirizwa bose bafite ikibazo kimwe aba nabo bahagaze mu kwezwa bo baravuga ati yakishijwe ni yasubira n'akantu na kamwe nono bakibagirwa ko gukizwa ari rimwe kubohoka ari urugendo nicyo gituma abungeri cyane bagira izo ngorane noneho babona k'agahungu bene aka ngaka kagize intege nkeya kabona icupa kakarigwaho noneho abantu bakavuga ati uyu muntu ntibibere ariko reka mubwire ni mu musengere kugeza ubwo abohotse aha undi mukamwumva kuri kirya ntibishoboka ko yokizwa uwo munsi ngo yuzure uwo munsi ni urugendo tuva mu bwiza tuja mu bundi wanasifiwe Bibiliya Paulo
yandikiye abitesalonike avuga ijambo ryiza kandi narangije mu kanya gatoya. Aravuga ngo imibiri ya n'impemu za n'ubugingo bwa ngo bizosangwe ngo byera ngo bidafise umugayo. Turi kumwe? Iyo bavuze umubiri cyangwa iyo bavuze ubugingo baba bavuze iki? Ubugingo nibwo bukorera mu bwenge, bugakorera mu risatima inane ibigumbagumba, hagakoreramo gushaka n'ibindi bisa bikorerwa hariya mu mutima. Ni ukuvuga ngo Imana ibiduze ngo ubwenge bwanyu, aho ibigumbagumba byanyu, ugushaka kwanyu bizosangwe byera. Bavuga umubiri baba bavuze iki? Haleluya. Bavuze umubiri baba bavuze ibi bitugize n'amaso n'akanwa n'amatwi n'amaboko n'amaguru, kandi ibyo bintu bitumereye nabi rwose. Ariko biriya babo bizosangwe byera. Mugabo umwe baramukubisa mu mazi bamubatiza bagiye ngo bajye kugira ngo yambaye asa n'ururimi arushyira hanze, baramugarura ati wumva kugira ngo amazi atakusha mu kanwa, bamusubiza akamusohora rwose. Baramubatiza ufite ikibazo, aravuga ngo ati ahantu mukwiriye kubatiza cyane ni mu kanwa. Ati none kumuraga kubatiza ibindi bihimba akanwa ntigasigara muzoba mwabatije iki? Bibiri iravuga ngo akanwa ururimi ni urubwirwa ruto cyane, ariko ngo rutwika ishyamba ryose. Ururimi umurozi wa mbere kabica ni umuntu akoresha ururimi, apana ibikuru n'amagetengeti, amagufa n'ibintu bijya n'ibintu biri aho ngaho. Ariko umuntu arogesha ururimi ni umurozi kandi hariwe ni shefu w'abarozi. Nimubona abagabo cyangwa se abahungu, abadamu cyangwa inkumi, turemwe ugutandukana. Nimubona umugabo kumubwira ngo uramukunda ntiyirinda cyane, biraba ibintu bisanzwe. Ariko abagabo bakarigwa n'amaso kureba niba bande singenza abadamu bakarigwa no kumva je t'aime, I love you. Utuntu bene utwo turabakarira bazamageni barabarya kubera arasaka mesane kavuga gusa ngo ndetse abakobwa nabo azayama yuzuye ikibara kigenda mu modoka siriya akazayamageni ngo bavuze ngo ariko kababwi narabivuze igihe kimwe ngaho. Timubona cyane cyane mu mico y'iwacu bisa bigenda bitugora, ariko ndashaka kubabwira ngo abana b'abakobwa bacu azavuka atangire kumenya ubwenge se na nyina bamubwira ngo baramukunda, kuko nahura n'akandi kandi ubumwe bwambara amapantaro atibuka azamubwira ngo ndagukunda, amubwira ati wewe warakereje, papa na mama nibyo birirwa bavuga, nibyo birirwa bavuga birirwa bawe wowe. Ariko iyo yumviye ariko bwa mbere yumvise umuntu amubwira ngo aramukunda arahahamuka. Ariko Musa amubwira abana b'abakobwa umubwira ati ndagukunda, akure iryo jambo aryumva, undi uzamubwira bose azavuga ngo warakerewe.
c'est trop tard.